دما خوش ببینرین هجا ایرو سی یادار 2023 روشان روژائینی بویر و گشتدانی هری سرکه و هری بالکش یعنی لسرانسر جهان رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا لترکیه دما هلبجارتنا گشتی نزیک دبه سروک جهپی کمال قلجدارولو سردانا پارتیا چپ و تیپی کرن سروکا گشتیا پارتیا ایم مرال اکشنرژی لدشی نامزدیا قلجدارولو درکت. مرال اکشنر پشتی جوینا به لجنیا ریبریا گشتی را تکلداری نقاش نامزدیا سرکوماری داخلونی اگدا. اکشنر بالکشاندل سر جوینا ماسا ششلینگ کو دوه برتکه که تون نشانی پارتی اندندا سروکا ای پارتی و هاگود دوقناق هید ای پارتی هاتیه دور پیش کرن و زخلی هاتیه کرن امی سری نتوینن از او حوالین خواه و به همان اصراری لدجی پرگلا سلطره درکوین مل سر ماسین هروها منصور یواش و اکرم اماموغلو پیشنیار کرد لی اف نیرین نهات قبول کرن اکشنر چه بو نامزدیا خواه را گهینه بانگا پیوری لشارداری باشاری مزن استانبول اکرم اماموغلو و شارداری باشاری مزن انقره منصور یواش کرد. لعالیه که دن سروک گشتی جهپی کمال قلجدارولو چو سردانا پارتیا چپ و پارتیا کارکران یا ترکیه قلجدارولو پشترجی لمجلس بریبرین پارتیا کارکران یا Türkiye rejviyan. Bizlere 21. yüzyılın değerini gösterdiler. Hep birlikte بله رژیم فاشیست یا AKP ev 21 salın li ser desthilatdariyê ye 21 salın welat ji bo xwe kirine dojeh ji ber polîtîkayên wan bi 10,000 kes heta niha mirine lê rojekê jî yek ji wan derneket û ji ber xemseriya heyê îstîfaya xwe nekir piştî îstîfaya wezîrê Yewnan ya ji ber bûyera qezetirênê li cîhanê di bûyerên bi vê rengê de refleksên diqewmin hatin rojevê.
بلهر یونانستانی بلانچا قضیه ترنی گران دبه جمارا کسین جیانا خوش دز داین درکت 57 لولات پشت قضیه خوابشان دیر داکتنا قادان ده خوابشاندانین لسرانی که ده پفچونین دجوار درکتن. پشتی قضایا ترنی یال یونانستانی کوتی ده هر اکیم 57 کسان جانا خواج دستا خوابشاندانین گرسهی پیکتین. ددما خوابشاندانا لسلانی که ده دنابرا هزین اولهی و خوابشاندران ده پفچون درکت. پولیس راگان خوابشاندرین کو جماروان نزی 2000 بو که ور و مولوتوف آویتنه اندامینوان. هزین اولهی ین مداخله خوابشاندانان بون گلکس بنچاف گرم. لگوری آژانس AFP خوابشاندرین کو حکومت و شرکتین رین حسنی جی قضای برپرسیار دبینن پانکارتین بنویسا جیانا ما گرینگ را کرن. لپایتخت آتینای جی دو بسادان کس لبرناوندا شرکت هلنیک تراین کومبون. شینین لاریسای به هلگرتنا پانکارتین بنویسا خوامالی کرن دکوژه خوابشاندانک بیگانین. جبر کریزا آبوری یال یونانستانی کو سالا 2009 دست بکری ریوبریا ولی 2017 بشک جریوبرنا رین حسنی دابو کمک ایتالیایی. جالی دن و دنوچین کول سرچافگانین پولیسان ده چاپمنیا یونانستانی ده جی گرتنه ده هادگوتن ریوبری استاسیونی لسر قضای هاتیه بنچاف گرم. ریوبری استاسیونی سوشتاریا خو قبول کی روگوت. من شاشتی کرکو ترنا ریویان لسر همان ریا ترنا باردراتی شاند. گراواکو خباتکارین رین حسنی لولی دابو دست بکرن بو سداماکو ترافیکا ریا حسن فلچ ببه. سندیکایان دازانین کو گراوی ایرو روژا اینجی بدومه. ریوبریا کیوی ایدی لسر باجارین لروشلات ولاد بترسه لباجاری کوپیانسکیه خارکووی کو بریانها کتبو بن کنترولا روسان او جارکدن اف باجارجı عالی اوکراینیا و هاتبو کنترول کرن جارکدن ده آرمانجا هزین روسیه ده اوکراینا بریارا شریا کو لوی باجاری پیک وره بانگا والا کرنا لباجار کر. اوکراینا بانگا والاکرنا بشی یا باجار کوبیانسکی کر. اف باجار یک جو باجارین دستپیک گو روسیا کنترول کری بو. لی ارتشا اوکراینا به ایریشک دجوار کارید ماها ایلون ده جارا کدن کنترولا باجر بگره دستی خواه. باجار لهرما خارکوف یا روجهلات اوکراینا ید که اف هرم جبو پیدا کرنا پیوستین روسیا رولک گرینگ دلیزه. ریوبریا لشکری یا هرما خارکوف جبر مترسیا ایریشن روسیا دخوازا والا کرنا باجر کر. هاتیار کرنگو کسین دن این لباجر که نفوسا وینزی 25,000 بریا شرجی دکارن هرمه ترک بکن. جکوچبران راستارگه، خوارن، آلیکاری مروی و پشتگیریا بجشکی جیدناو ده و آلیکاری ورداین. کوپیانسک کو گریکا حسنی یا گرینگ لیه جدست پیکا ایریشان و بویا قادا شرین دجوار. تی تخمین کرنگو به بریارا والا کرنه روشا هرم خرابتر بویا. Коротко звітую про сьогоднішній день. Доба почалася так. وی هفته سروک اوکراینای ولودومیر زلنسکی گوت روشا لبحمود کو 130 کیلومتر لباشور کوپیانسکیه دا آستا هرید جوار دیه کما واگنرین روسی جراگهان گوان در دورا بحموت دور پیچ کریه. Клещи сжимаются. سروک واگنر یوگینی پریگوزین دی ویدیوی که گوروشا اینیل تلگرامی هات وشاندن ده گوت لدردورا بحموت باسکن دور پیچ کرنه نزیکی هفت بن. پریگوزین ده پیامک با زلنسکی ده گوت وان هما بتواهی باجار دور پیچ کریه او تنه ریک مایه. پریگوزین بانگ زلنسکی کر گو باجر والا بکن. انستیتویا لیکولین شهر و هفته داخویانیه که ده پار وکر کولشکرین روسیای ایریشا خویا بجایی یا سینوردار لباکور روشهلات کوپیانسک و الهرم کرمینا 8 کیلومتر لباشور دومینن. И добавлю,
هەموو وەختی وێرەوشەی سەرۆکەی رووسیا پوتین جارا یەکەم دەبێژە کو هێزن ئۆکراینە خواستنە دەرباسی رووسیا ببن و ئێریشان پێک بینن. پوتین گوت کۆمەکە سابۆتاژە یا ئۆکراینە دەرباسی گوندێکی رووسیایە بووە و سڤیل گولەبارانکردنە. پشتی ساڵێکێ ji şerê li Okrayna cara yekeme tawanbariyek divê astê de li hember Okrayna têkirin. Şêwirmendê Serokkomarê Okrayna Mixailo Podolyak îddiayên Rûsya red kirin û got Rûsya dixwaze welatiyên xwe bitirsîne û bi îddiayên wiha êrîşa xwe ya ser Okrayna rewa bike. بله هر شری لوکراینه مهرخوا لجوینا وزیرین کارین درو یا ولاتین گبیستی جیدا جبر جداهیا نیرینین لسر اوکراینه داخوانیه که داویا هف پارچ عالی وزیران و نهات داین. جوینا وزیرین کارین درو ین ولاتین بناوی GPS لپایتخت هندستان نیو دلهی پیک هات. جبر جداهیین فکرین داویا جوینه ده انجام نمایک هف بشدر نکد. Di civînê de mijara herî sereke şerê li Okraynayê ku sala xwe jî kerî bû. Wezîrê Karê Derveyê Hindistanê Sobra Hamanyam Cayşankar yê welatî wî îsal serokatiya cî bîskirî wiha got nakokiyên li ser Okraynayê nayên çareserkirin. Lê Hindistan wê encamnameyekê li ser konferansê binivîsîne. Hat ragihandin ku Rûsya û Çînê daxuyaniya dawî ya hevpar kir. Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergî Lavrov yê beşdarî konferansê bûyî ji rewşa heyî welatên Rojava sûcdar kirin. Lavrov di daxuyaniya xwe ya got da çapemeniyê de got daxuyanî tê astankirin. Weka ku serokatiya Hindistanê jî diyar kir, encama gotûbêjê wê di kurtejiyana hevdîtinê de cêbigire. Li gorî Lavrov, daxuyaniyeke hevbeş a encamnameyê ji ber Rûsyayê esrar kir ku lêkolîn bên kirin, kakê xetaboriya Nord Stream sabotaj kiriye têk çû. Lavrov welatên Rojavayî bê şantaj û gefan tawanbar kirin. Rûsya û Çîn reddikin ku di encamnameya civînê de bêgotin bê şert û merc divê leşkerên Rûsya ji Ukraynayê vekşin. Di dema serokatiya G20 a îsal de Hindistan armanc kir ku balê bikişîne ser mijarên wekî kêmkirina xizaniyê û fînansa avhewayê lê şerê Ukrayna di rojevê de serdest bû. Hefteya borî wezîrên darayî yên G20 li Hindistanê civiyan. Ji ber nakokiyên derbarê Okrayna di wê civînê de jî li ser daxuyaniyeke dawî ya hevbeş li hevkirinek pêk nehat. بله ولاتین روجاوایی حتی نها به سپاندنا بیتری 11,000 جزیان جی نکارینه روسیا جریا ایریش و شری لأوکراینه بدن دورخستن. امریکای راگاند کو جزیان لدجی روسیای به بازرگانین دسر ولاتین وکه ترکیه، ارمنستان، ازبکستان و چینی را هاتنه بنپیکرن و اف ولات هشار کرن. Di şerê li Ukrayna de welatên Rojavayê hewl didin birêya cezayan hikûmeta Moskov neçarê vekşînê bikin. Ji bo vê yekê di dîrokê de cezayên gerê zêde li ser wê ferzkirine. Lê tevê vê jî heta niha daxwazên wan pêk nehatine. Wezaretên Dad, Bazirganî û Xezîneyên dewletên Yekbûyîn Amerîkayê têkildarê binpêkirina cezayan daxuyanî dan. Di daxuyanî de hate gotin ev welat ji bo şandina berhemên qedexekirî yên ji bo Rûsya an Belarusê bi qaçaxê hatine bikaranîn. Hikûmeta Amerîkî bank li kompanyayan kir ku di warê pêkanîna cezayên li dijî Rûsyayê de baldar bin û got eger nebe wê berpirs bên dadgekirin. Piştî êrişa Rûsyaya li ser Ukrayna, Amerîka û welatên Rojava bi hevsengî dest bi danîna jimareke zêdeya cezayên li ser Rûsyayê kir. Lê welatên di nav wan de Tirkiye, Hindistan, Brezîlya û Afrikaya Başûr jî beşdarê van cezayan nebûn.
Amerika ev demeke daxuyaniyan dide ku ew ê desturê nedin ku birêyavan welatan ceza bên binpêkirin. Bi taybetî bazirganiya berhemên ku di pêşesaziya çîp û leşkerî de tên bikaranîn tê şopandin. Her sê wezaretan di daxuyaniyekê hepar de gotin. Aliyên xerab ji bo dorpêçkirina ceza û qedexeyên bazirganiyê yên li dijî Rûsyayê bên rakirin bi domdarî kar dikin. Wezareta Bazirganiya Amerîkayê vê dawiyê ceza li ser not sazên qanûnî farz kir. Di nava wan de şîrketên Rûsya û Çînê jî hene. Tirkiye ku di nava wan welatan de ye ku sîstema karta bankeya Rûsyayê mîr lê derbas bû sala borî di encama zextên Amerîkayê de dawî li bikaranîna vê sîstemê li Tirkiye anî. Piştî cezayan ê li ser Rûsyayê bazirganiya wê ya lêgel Tirkiye zêde bû. Di 2022 de îxracata Rûsyayê ji bo Tirkiye ji sedî sed zêde bû. Hinardekirina Tirkiye jî bu Rûsyayê ji sedî şêst zêde bû. Rûsyayê bi 58.8 milyar dolar îthalata bû Tirkiye, Çîn jî li pey xwehişt. Belê her dewletên Yekbûyên Amerîkayê her ku diçe cezayên li ser Îranê jî gîrantir dike. Wezareta Xezineyê ya Amerîkayê ragihand ku wan li 20 keştî û 11 kampaniyên ku bi Îranê re di nava hevkariyê de ne ceza birîne. Aloziyên di navbera Îran û Amerîkayê de gurdir dibin. Amerîka her gu diçe cezayên li ser Îranê girantir dike. revenues that Russia will have to Wezareta Gencîneyê ya Amerîkayê ragihand ceza li 20 keştî û 11 kompaniyên li Çîn, Îmarat û Vêtnamê birîne. Wezaretê di daxuyaniya xwe ya li ser malpera xwe parvekirî de da zanîn got ji ber hevkariya wan a bi Îranê re ceza hatine birîn. Her wiha ji ber metirsiyên li ser ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê li dijî 28 şîrket û saziyên Çînê qedexeyên bazirganiyê hatin sepandin. Li gor daxuyaniya Wezareta Gencîneyê ya Amerîkayê her du kompaniyên got ceza li wan hatine birîn li Çîn, Îmarat û Vêtnamê ne. Nûnerê Îranê yê neteweyên Yekbûyî têkildarê mijarê ji ajansa Reuters re got em fêrî van cezayan bûne. Lê eger Amerîka bixwaza rojekê dev ji van cezayan berde, wê zehmet be ku ev hikûmet van cezayan betal bike. $1 to more than 100 tribal entities. Ji aliyê din ve Wezareta Bazirganî ya Amerîkayê li 28 kompanî û saziyên Çînê jî ceza birîn. Hat ragihandin got ev ceza ji ber hevkariya van kampaniyan bi dewleta Îranê re hatine birîn. Heta niha Amerîka ji ber kiryarên dewleta Îranê gelek ceza lê birîne. Binpêkirina mafên mirovan û zextên li ser xwepêşander her wiha firotina balafirên bê mirov bo Rûsya hin sedemên din ên sepandina cezayan li ser Tehranê ne. Dewlemendkirina uranyomê ji aliyê Tehranê ve jî yek ji sedemên din ên hêrsbûna Amerîka û welatên Yekîtiya Ewropa li dijî Îranê ye. Li gorî rojnameya Wall Street Journalê, Brîtanya, Fransa û Almanya dixwazin vê kiryara Îranê şermezar bikin. And it's causing significant damage to Russia's economy. Lê serokê Amerîkayê Joe Biden naxwaze wê şermezar bike. Potentially serious and grave situation, we are Li aliyê din rêveberê giştî Ajansa Navdentewî ya Enerjiya Atomê Rafael Grossi îro serdana Tehranê dike. Li gorî çapemeniya Îranê, Grossi wê sibe birayedarên dewleta Îranê re hevdîtinên di asta bilind de pêk bîne. Belê bînerên hêjem li vir digihîjin dawî bultena xwe ya cihanî dibêjin heta roja duşemê carekê din werên pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşiyê de her şal baxtewar bin.